Hello, Tuni Kuki News in Vetsah na bon chawen lim na hi win. Tuni hi Kuki mi pi ten. LAMKAI ho. Iki hu zo lo diung. O hitam ti AHIN. LAMKAI ho hi Kuki Chaten ahu ding dan hi I theme ji po win. Hi ze a chu Tuni chan ge hi. LAMKAI I zanam khat I chan no ahi tain. Hi ze a chu Hiche topic to kito a tu di ahi igam sungova thil hung ho update in bol de wahi in I het thein di win tu nung tu ban ting jong le hiche to banga ilam kain pan ahin la ting le iti ki hu deu ham ahi lo wai le ilam kai hi iti izo deu ham ti pa hi I het khen thein de wa tu ni ahi in sai de wahi in mun tina hi LAMKAI hovin ei til khona ahi lawaile INAM sung dinga thil phachum ahin bol ho jong hi a khian khanin he thim lo hi la social media tam pi ahi in ta do tingul hin ei hole INAM pi ki palna khana hi hung pangji ahi in hi za achuken tu ni chan ge ya jong hi mi tampin a video jong hin koi nati jiwin a video jong ka koi mo hi poi ka koi thei a hin la hi chi a video ho koi thei ding la koi thei lo ding chu ki leng do a hoi chi hi koi leng kanam pi a to kha a hoi chi hi koi leng ke ho ding a pan sat na thei hi ding ham ti hi ki ve to a lim a video ho hi ki koi ji a hi in tu ni a hi ei ho hi thu sei lasa a hi lawaile thil bol dan ho I thimu win a hin la na to pa hi ata ta a thil pha choma na to do pa hi I bol thei po win hi za a chu I gam sung INAM sung hi vet nai le nat na jing a hi in tu a jong hi I banner hi ga ve liwo hi chi ta do naw hi kum izat chi hi tam we are ready to sacrifice our life ti ai hi chin a sei pen cha hi ai le kei ho hi kathisan phal dinga kagam kanama dinga kathisan phal ngama pangka hi tai ke ho ready san kaum ta ve ti a hi le khai ta wa hi in ahin la kanami te ho tu ni chan ge ya hi ipan mun ho to ina to ho to I thu sei ho hi akito thei poi ti pa jong hi ka sei do nomin tu chunga LAMKAI KSO pu pau za khu LAMKA ni izat ham khat ni thum ni li ahung uma hile kum ni lang gen theina na tho a LAMKAI a itun ho sanga jong na sa zo a na hin to do hin ni thum ni li si acham wa nga chu LAMKA khopi hi han kangpo pi khopi hi jong la a ho ling jing a hi tu a jong hi mai leon a ki chat pen khat nu chu ama thu sei ho hi ku khi chaten a hin zo movin iti ta lehin alung tu mai a hin mol so khadi wam ti a hi ki chat na a pan alazing oviti jong hi imu diu a hin hi chi ho hi aban bana update hin bol hi tin igam sungo wa hi tu ni chan ge ya hi I to bang bang national news ho na san ge hin ei hlut pi wam ti hi ga velo hen jan hi video a jong chu in a sei ta win Kuki represent ho ti lewhan Kuki zo chate a dinga vai ho ma pang a hi lo le thu sei a pang ho si ke ho khom na gohati muna ana nei win hi chi ke ho khom na ana sei chu a hi le tu a PHATNA hi dialect center government to ke holding a hi jong le Kuki zo chaten demand ki ball pen hi ipi wa a hi lo wai le hi chi chung chang thu ti lo hi represent ki bol ta lo de ka thum ka ngai ap to ka awa chu ki ho na ki ti ho hi ki bol ta lo ding a hi ti a thu lu na ana nei wa hi le national news wa chu ki the jenga tu a jong hi mun choma mi tampin holim na a hin ne ya Kuki chate igen thei naw hi niau khat a hin het do to ki hung ki lo ki da hi hi je a hi masanga PHATNA kana sei hi in INAM sung wa LAMKAI hi koi ham tia anaki sei chu
LAMKAI hi aki hemo hi poi koi hin LAMKAI atu a koi hi alanga LAMKAI a ki tung do a hi lawai le inam sungu wa hi political dialogue bolding a hi koi kilheng do hom ti ho jong ki ma mo hi poi ahin la ipan muna ito ding dol ito lo zi wa cha nan ki sei zi ahin tu ni a hi veleuchun SOO ho hi win CSO leader ho hi win MLA ho hi win hi chalai mun aga ki sutowa hi chalai mun tilhen gohoti aga ki sutowa Kuki Chaten dinga decision khat ahin lao le tu a hi national news ho ki the jing ta chu hi chi to banga hi inam sungowa vai hom ho si hin national news ho be na he a he na inam gen theina inam ha asat na hi Indian dan pi in jong a het pi na dinga hi thu phate ta in seu han lang mi pi representative bol thei MLA ho ikilen do ho hin thu seu hen tia masanga patna anaki saya hin I ha sat naw hi hen igen thei naw hi hen tu chan ge ya ithil to ho hi ei hon izat I seiwa nga hi national news ho na sana hi ki the thang zo lo a hi in ahin la inam sunga representative hon thu ahin sei tiangole I chan ham khat hlung a hi ti pa hi het thiam anga in hi chewa hi namlam kai hon chong hoi ta vai ho mo pa inam sungu wa hi ke vai po dan pi hi khat ekisem do wa hi chi izuyu angai hi chi chu izui lo wa hi le inam sungu wa hi aching athiamin idea izat ki seng jong le hi chi wa hi I macha kan na min ei het pi na mi pi represent aki hi lo za chu ha sa ji a hi ni za chu LAMKAI hon hoi te ta ipan mun ho hi ilam zot na ho hi izot di wa hi le hi chi sanga Kuki Chaten gen thei na hi hen ha asat na hi hen kipa na hi hen a hi lo le tu ni chan ge Kuki Chaten I thum ho jong hi chi sanga ho zo a in het pi di wa hi ti hi dunia I sei do no mo a hi in hi chi tu chunga Kuki Chaten Kuki zo Chaten representative hon thu ana phone do chu line thumbo aji wa hin ahin la hi chi line thum chun I chan ge effect pha ham hi chi hi a hi amasa pena I hung ki boy ti lo wa jong chu May 3 2023 a I hung ki boy ti lo wa jong chu MLA hon mi pi thalhenga representative hon MLA hon Kuki MLA hon ita chu thu phone na nei wa kei ho hi mail hei Chaten to cheng khom thei ke hi ta po wi kei hon separate administration ka dei ta wi ti a hi phone do na nei wa hi le hi chi jong chu I chan ham khana effect nga tu ni chan ge ya hi nam pin ki boy pi a hin tu a jong hi chi a hin ki se ya hi le chun center government in tu a hi Kuki Chaten thum le ngai chan ho hi I pi ham khat be I bolo wa hi le ki ho pi dinga ki ko do zo lo dinga hi ti pa wang ki a hin gel du ka ta sanin hi za a chu LAMKAI hon phateta a imopo na mi pi thalhenga mi pi gen thei ha sat na ho phone jal hi angai jingi ti chu ga sei theu hin tin aban kit na hi a hi le Shirui Lily festival ga sei le han hi chi hi e hon anaki he khalo hil a hi in masanga jong cho anamang nawin te hi jong le Kuki Chaten jong khuti ta present age ki bol khapo in aban le Manipur gam sunga jong hi krol nga lut jena hi na hi chi to bang program ho anaki gong khalo a hin tu chunga hi May 20 apatna 24 chan ge hi Shirui Lily festival hi state level a hi manding agot no hin hi chi manding agot na wa jong hi nasata ki boy a hin ei hon isei pe no chu a hi Shirui Lily festival hi tangkhul hon mangthei po win te ti a hi I khap naw jong I macha lo a hin la isei nom pe no chu a hi le tu le tu a hi MITE le Kuki ki boy a hi ze in MITE ho hi Kuki gam nom ta
alha theilo na diu ahung lut theilo na diu hichi movement hi kinai a hi in free movement umlo a hi in tangkhulo chon no mole Kuki area a jong na lut theiwi a hi lawai le mei hlei area a jong na lut theiwi a hin la mei hlei ho hin Kuki te area na hin chot theilo diu hi ti pai ki phong a hin la hi chwa jong hi kilung to lo the thu a dan inei lo je wa chu a phong ding dolin ana phone lo je a chu tunia hi vivi hon ana phone wa hi le I chanham khana hi hung sang do a hin ei hon in her kha lo wang wa hi tu chunga hi chi Shirui Lily festival aman pau jong hi 75 years a thing tai ti chan ge hi aseyo a hi in hi chi hi mei hlei hon jong angai na khat nu chu ipg am tile gamdanga ke khalo hi chi Shirui Lily pa cha hi chiwa pa cha hi imu de wa hin hi chi to bang pa cha hi gamdanga omlo hi chilai mun bo wa hi hi chilai muna ko na min ahin ke po do a ina ki tu jong le hing theilo hi chi to bang pa cha khat cho a hi ja chu state iconic flower ti a jong hi a het no hi in hi ja a chu ama hon jong thing hlang akal kha lo naw jong shot ding a hi tain masanga chu Kuki chate igam sungova kobru hen thang ting hi hen hung kalova hi ta chu nom ta hung ki hui hla jiu a hi in a hin la tu chunga hi ki hui hla theitelova 700 mile square sunga hi umova ki kol khup gam ai tain khop ma jeng ai tain nitiam khana gam danga chi diu jong le ban lenga chi a hi tawen hi chi chunga hi neu khat ki hui hla na thei hi chi Shirui Lily festival a kilep ma kalson go a hi win hi ja chu hi chiwa hi nasata anaki khama ama ho zawding deilo a hi po in ano molewan lenga chi win tin ga zaw ta win ti a hin la lampi a hin ho pa na diwa hi Kuki cha te gam a hi ja chu Kuki cha te gam wang hi na hin hlo theilo de wa hi ti a hi anaki phong a hi hi chi chung changa jong hi INAM sunga KSO leader I het de wa hi in pu pau za khub aman jong hi ta chu nasata a ei mi ho in til khaun ho jong chu imu so ke wa hin hi chiwa ei ho dinga ki sei pa chu mi khen khan in social media za chom choma hi ina post le ki nu vin hi le mei lei ki loi khom I ati le Kuki cha te chunga action kala theidem ti a to gon ne ya pan la jing ho hin anamu do phatna wa chu Manipur police ho a hi file anabol FIR anabol khumovi ti ho jong hi mo a hin hi chi student body student leader khanin thu asaina a hi chi to banga FIR in bol khumo bang hi kinoi si na ta hin ama ho rally bol ho chu ga veleu hen Kuki tum na hatlo ti hi chu Kuki abon chan thatnuven I tha de wa hi ti a hlang a samova rally a bol FIR khat cha jong ki the khomlo aban le thal a ki choi wa Kuki hat kani ti wa Kuki cha te su chimit ding hi ti a hlang sama thal to I to lamliana ki zot na hi win a hin lai cho jong chu FIR police hon jong khat cha jong ki a bol lo wa hin tu chunga Manipur police in FIR a bol wa hi chi FIR a bol na wa jong North East state sunga police ho jo si tep na nei wa pauza khup guite ama hi namu mu naw anama novin ti ho chan ge hi order asove ti ho jong ki mu a hi ni cho I vet nai le lai nat aumin tu ni a hi kanami te ho ka sei nom pen cha hi le pu pauza khup min a sei cho hi le tu ni chan ge ya SOO hon tok anei win I macha achal hathei po in MLA ho win pan alawin separate administration a phongovin a bana ET job ding ham tila I macha sei do ta povin hi chikal wal hi ki chal thei talo a hi PHATNA chu tu a hi people movement mi pi ikipat no angain mi pin pan ilaw angai tai people movement pan tau te ti a hi
to gon ahin nei ahin hi chi hi event na hi le zan hi video masa jong chu kan seita in Kuki channel langa chu SOO ho kipun hom thailo UPF uma KNO uma hita chu ama ho jing jong khana ding hom thailo khana tu a igam inam ha sat na a hi khana taw te ti jong hi lunggel thailo thal choi gel gel a hi je wa chu ETM khana khat noya lu ding jong nom lo khat ahong ki hi niam ding jong nom lo alien ding ki chu a hi ta chu a boy phatna hi mi pi te ikipat do wa pan ila lo wa hi le Kuki cha te khatna ki ding khom thailo ding a hi ti a people movement ahin bola hi le tunia ama chunga hi chi to bang thil ho hi analung a hi in hi je a chu phamo akisale jengin hi chi FIR a bol na chungwa hi Kuki student organization chachan pul hon jong demna sangta a bolovin hi chi to bang student body khat FIR ki bol khum di lo ta a kingo na ki bol ho hi kapom thei po veti a hi ana savin chule Kuki organization for human right trust ti kohur hon jong nasata demna ahin bolovin aban kina chu Kuki student organization Kerala hon jong thupon ahin bolven press statement ahin bol kit veti ho jong hi mu ahin tu le tu a hi Kuki cha te ipan khomuwa igam inama dinga leader khatin nam LAMKAI thei inam adinga thil pha hin seido ho email ma hon hi chi to banga deilo bola hin bol pi jiwa a hi lo FIR ho po in the khumuwa hi ta chu ei ho sunga LAMKAI thei LAMKAI pha hi chu ho zela khum tup ding ei got jing ho hi iki hu do thailo wa hi le inam sung hi iti jong le khang to lo ding hi ti pa hi ka sei do nomin tunia jong hi mark haukep a hi in pu mark haukep jong igam inama dinga pan ahin la a hi le zela I khumpi wa tuni chan ge a hi ham do thailo pau thailo wa hi ta hi zela a khumu a hi in hi chi hi ga gel lo chun barmagam sunga hu tu le tu a jong hi boina sangta jing na lai mi pi ho chunga hi a sepai hon bom a khi uto van lenga ko na bom len ta ta khi uto mi pi a tha jeng wa hin aji chu ipgm tel ama ho power nei ding thanop na cho abol a hin la hi chiwa khu ong sang su chi het de wa hi in a leader nu democracy a leader democracy fight na leader nu hu het de wa hin ama khu home eresa amat noi chu ate hi ta chu a hi wanga ama hi kilha do hen lang hile mi pi hi tin hin til hen lang hile ei hon I hla sap na diu tampi omi ti a chu sepai ho hin amat nuwa ama hi tu ni chan ge ya hi movement a hi azaw sa lo a hi ni chi to banga chu tunia ei ho Kuki cha te zo I kha do phat wa hi ta in I leader ho hi iti I hu do deu ham ti pa hi I got deu I nam sunga pan la thei ho hi I hi thei na chanwa I ki gat deu hi ei ho dinga thil poi mo ta hi ti jong hi avela kain sei ki hi in hi chiwa jong hi ga veleu chun news ki modan dung zu ya chu Chin Kuki National Defense Force mi khat Burma akona ahungin ama hi chuchanpura aumin chuchanpura aumna sunga hi ama hin mi tampi khangtha ho hi achom khomin hi chi thingno ya zawdinga hi apuido ji ti ajong hi ngo na anei wa hi hi chi hi ga veleuton Chin Kuki National Defense Force member khat a hi in amin hi thong kho hau to thang akiti ti a jong hi a savin a che na mon ho jong a za savin boulder dunga hi ama hi active jing a hi in hi ta chu thing noi dinga hi khang tha ho training api ji a apui do ji a hi ta chu gal asa sa ji a hi ti a hi anamat noi hin hi chiwa aman ho jong hi ivet na hi le aiming an hikit aimi ho hikit a hi wanga chu aimi a hi wanga chu a form a hi Manipur police
Manipur police kita hoti ai le chun masanga pa na kana sei hi ei ho sunga hi ga beleu chun ei ho le ei ho ki ka a hi ta hi ikibol jingo wa hi le I macha I lo thin na deu lo hi za a chu a hi theya hi le Manipur police a pang ho mail hei government a pang ho zo sin ngawin ti a kana sei jing ahin la tu ni chan ge a hi akinga ai la hoila ya sum ki kila ading ham ti a hi ibolo ahin ke pangzinga hi chu ho kinit lo ahin la separate administration hung ki mu han lang hile tu ni a cheng som se sang hon jong separate administration I mu ting le som ni na san theu chala nom ta tu a sanga jong zalen ta vai I hop thewai Hize a chu masang ding hin ho ivet nova pan ila ungai ahin tu ni a hi ei hon hi chi police ho service ho kinga han lang Manipur police to ka ki connect ta po ve ti khat hi ke bol do han lang hile Manipur police in Kuki len sunga I gam inama dinga pan la ho ahin mat theina diu tha anei lo diwai ahin la tu ni chan ge ya I gam sung inam sunga jong inama dinga pan la pasal pha ho hita hi safe lo ta Manipur police in anop hun huna akai do jing the anop hun huna amat jing the ya I na lai vai le et movement ipat diu ham movement kiti chu government dei lo na to na jong tampi hung ding ahin la hi chiwa hi Manipur police to email ma ho police ho ta ki job jingowa ei ho sunga a sei thei a bol thei ho ai ta hi aban bana I hung ki mat tu mobile chun Kuki cha te a dinga chu hla sap na lin ta hi ti pa hi ka sei do no min tu ni a jong chu I sei ta win Kuki chanala chu kana sei hi in Kuki cha ten ipi bola lo thin na imu thelo ham ti a chu holim na sauta na ki nei in hi chu jong chu an veleu chun na het diwa hi e ho hi dan nei lo te movement hi et pat ding ham a hi lawai le et ki vai po ding ham et yati le kilo hing thei dem ti pa hi I het lo zi wa chu tu ni chan ke ei ho jong hi ta hi ki mat jinguwa birin ki pa na ding bo wa hi na ki tong jing theina lai hi ti pa hi ka sei do no min ama ho sung jinga jong hi ga veleu chun thing noi ani chenga hi mi ko mi sagi ti ho hi amat jingu a hi jong le hi chi amat ho hi amat ta ham a hi lo le media war abol mai ham media mangcha hi mi pi a hin zo lep wa central government a zo lep mai ham ti ho jong hi het thei a hi po in hi za chu ei ho sung jong ki tup ta government ki si mo wa ei ho thu ti lo wa hi inam igama dinga pan la ho mo mat do pai jing ti ho hi ibol abol thelo na diwahi ei hon jong pan ila angai tai ti hi tunia neucha news update in sei na chungova ipan la ding dan ho neucha idei na ho in sei wa hi in lamkai izan ham khanin kumni sunga ana to do jolo tunia nini ni thum pu pau za khu Manipur gam sunga hunga Kuki len sunga ato theichan ahin to a mipi advice abol theichan ahin bo lai le mai thei ho miti mama mai thei hon Kuki Chaten athu mole angai chat ho hi anai mo mong tai ti ahin het phat no wa chu ama chunga jong hi FIR bola hi chipa ki su thip lawai le Kuki Chate hin lampi ahin ho di ki go tawi ti a hi I kham tan pi kit got no hi in hi chi chunga jong hi kanami te ho I pan khom diu I gam inama dinga pan hin la a I gam inama dinga thu hin saya email ma ho vin su thip dinga got pau ho hi ei hon I to sot no wa I gam inam hi iti kong tol ding ham a hi lo le lam kai pha ho hi iti ki hu do diu ham ti pa hi ingai to ngai hi masang la ya inam sunga igam sunga leader hoi ta ilam kai hoi ta igam inama dinga mi hang san
mi hat ho hi koin atha hamtil atam zopi hi e hol ni ki tha jiu hi chi e hol ni ki thau hi e ho lung thima pan ai thau hamtil hi kit lo chu hi chi jong hi mei hei policy a kona hung kon do ja e ho mama hin man chawa e hon ilam kai ho ikisu mang jiu chu hi ja chu a hi THEI le hi chi khang chu i kha tanwa tu khanga pa na hi Kuki Chaten jong ipil theiwa igam inama dinga thu sei thei igam inam hin makai thei ho hi ahu do dan hi ikizil diwai ti hi tunia Kuki news mang cha in sei thei ho chan chu hin tin tunia igam sungowa update hole Kuki Chaten sunga thilso ho neu cha update hin bol the ho hi chan cho hin tin tuni Kuki news ve zo se na chungovin ka kipa in na bon chawin pathin in phathei na bo jing taw hen